Netanyahu serok vezire İsrail'e got. Pişti erişa çektari li ser istasyona otobusan li Orşelime, min fermana operasyona ciholera kirina seroken Hemas'eda. Operasyona ciholera kirina seroken Hemase, bi avaye ki rastu bi avaye heri baş hate kirin. Seroken Hemase li tu deredi evlehi edeninin. Me erişen dijvar li ser hemi pekaten mihwera kiera biye pekanin. Şereli kezeye dikare iro bi şerten İsrail'e bi davi bibe. Me seroken Hemase li ketere hedef girtin. Li cihekuev erişa hefte çotmehe piroz dikirin. Me soza hweya jiholera kirina sucdaren erişa hefte çotmehe bi cihani.